Gustav Kezer Trening International, sa kojim je Olimpijski komitet Srbije potpisao ugovor o partnerstvu, radit će na unapređenju komunikacionih veština i nastupa u javnosti naših sportista. Novi član sponzorskog pula, Mi smo tim Rio 2016, organizovaće treninge za sve reprezentativce, koji će nas predstavljati na Olimpijskim igrama u Brazilu. Neke dve grupe smo prošli ukupno 4 dana treninga do sada i ti rezultati do sada koji su viđeni, njihova reakcija mladih sportista, mladih ljudi koji dolaze tu i koji slušaju je takva da pišu da žele još, da im se sviđa, da bi došli ponovo, da imaju snage da izdrže 4 sata u sali da rade trening. Znate, za sportiste koji su navikli da budu napolju, to deluje kao prilično bila velika nepoznanica da li će oni uopšte na bilo koji način hteti da učestvuju u tome. Mnogo znači komunikacija, pogotovo kažemo sa medijima, jer naš rezultat sa mediji predstavljaju javnosti i putem medija svi naši navijači, omladina, mlada djeca, svi nas gledaju, tako da veoma je bitno da znamo, kako kažem, dobro komuniciramo ovom prilikom. Treba da se zahvalim Olimpijskom komitetu što nam je omogućio ovako nešto. Taj napredak koji se vidi u smislu njihove opuštenije komunikacije, njihovog lakših prilaženja nekim temama o kojima treba da pričaju, možda malo boljeg razumevanja šta je to što efikasno prenosi poruku koju ja sad prenosim vama ili bilo koje druge komunikacije, u stvari ta razlika koja se vidi. Gustav Kezer Trening International je švajcarska kompanija, postoji već 50 godina i organizuje treninge u 33 zemlje na 25 različitih jezika. Očekivanje da ćemo nakon 2 godine imati ljude koji su, kad budu otišli u Brazil da nas predstavljaju na Olimpijskim igrama, biti pa recimo više svesni toga koliko je važno i to kako pričaju, počev od novinara, pa onda uopšte sa navijačima, sa drugim sportistima, sa sudijama na kraju krajeva, što neki pozna da bude prilično presudno. Gustav Kezer Trening International je u prethodnim godinama sarađivao sa više od 6000 kompanija, među kojima su i one najuspešnije na svetskom tržištu. Olimpijski komitet Srbije želi da našim sportistima omogući dobre uslove za takmičenje, ali i da doprinese njihovom obrazovanju.